ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикстрой бародаро объекти навбатия то охири навора тамошо кунед, мебинед чӣ меша. Фикротона обязательно дар комментария бинависед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикстрой. Инак объекти навбатӣ анҷоми корҳои хона 68 квадрат бародаро, се хонага шега. Айхи бадакмен ду хонага ҳисоба. Ина бародаро як хонаш потолоко гипсокартонай наварда мирим дальше хонаи навбатӣ бародаро средний ремонт, средний бигем ки расходи средний ҳамин хона дар расход 100,000 сомон шега, қати пули усток, қати материал, қати ҳамаш. У кадом бародаре ки мефораш ки оно чизое ки подкраскаи хали у гап хабар мақсад ҳичи нашавад 200,000 дохили объекто мерава камужа. Ина спальни детский бародаро дастгирӣ кардани канала аютон набурорен, канала дастгирӣ кунен, дастгирии шумо пешравии мо. Инак ина ҳамошаи бародаро ина бародаро туалетай, туалета умуманик воқеъ дар амони алло нигаҳбонтон бошад. دستگیری اختنا دریغ نداریم.